US President in thlan vote la chhiarna kalzela Georgia vote chhiarlo sang ni zarukvel hai chhuwa ani tin right wing media te chuan antar langa an soidanin Georgia a Floyd County khuwa vote la sang ni zaruk te chu chhiar tel lo ania an state vote la hei hi bel tel alani lo tin Georgia Secretary of State Brett Raffensperger chuan asoyane vote chhiar tu ten vote la hi ballot scanning machine an upload velo tia soi Georgia hian vote la makta duai nga vel chu mihringin an chiar thale khania chuta chuan vote chiar mai hi hai chuanin tunin thana vote chiar mai an hmu chua chuan atam thamber alane Republican lam chuan hetianga vote chiar mai om hi rin hlel om anti thu an soi chuaka lian tham taka vote chiar mai a om lo an be sei ti te antar lang tel bokane khodanga ero chuan vote chiar mai hi mu chua a om chi alova an chiar thatle vote la za chu alai nang chho viau Georgia hian Trump chuan vote singkhatle sangli vela mashwai tu President elect Joe Biden chu le pel ala tum thu le ma ashwaidana vote chingpen na omnge ya ashriat thu asoitoa Georgia Biden hi achak zo kani chuan he state Republican te kul puizi ngami nikum khwa thin chu Democrats lama achu sakdon tinane tuna vote chiar mai anmu chua hian Trump chuan khelovin vote zariat vel ahmu beldona mase Bidena le pelna ta ne ro chuan atok don lo niin Secretary of State Gabriel Sterling chuan asoi vote chiar that hi khoza somnga pakua an kalpui meka November ni som pariat zanlaya anzo fel angai to donane hetila hian Trump pa ukil te chuan Pennsylvania a thu buai an thelu chu antidang lam niin Reuters chuan atar lang ve bok kan tarlan tawangin Pennsylvania hi Trump chuan Bidena le thalna tan amamo takzet tani kha thu buai an thelua hian vote chiarna vil that ani ma a chiar tura vote lut nuai rukle singriat chuang chu chiar lova da mai ba ka an state hian chakjok puang lo turin thu buai an thelut khania pathiani khan federal court a an thu buai thelu hi tidang lamin chakjok puang lo tura an nor na chu an kaltlang tira vote nuai sari don chiar lawemo no le ro chu an pai thung nin an tar langa mase Trump ukil da chuan hei hi adik tok lo nia soin vote nuai sari don diklo takle aruka telani chu an la buai pui zui zel thu an soi ve thung Pennsylvania vote chiar vilchung chang chu an thu buai lai mu ber ani kha Trump personal attorney Rudy Giuliani chuan thu buai thelu tidang lam chungchang hi soifein thu buai then khat chu ngai tua aol samjok na tan le kantran mun so nge na tan tidang lam thin ani atia an thu buai hi federal court a zan in hian an ngai tua toin arin nomane Georgia vote chiar that kai noya sen so dollar makta duai riat vel chu Trump patelamin antum angai don boka he state a hian vote la za somkua pakua an chiar to Biden hian za a bial point pasari bor velin ma ashwaya vote chiar that tanita achak berle apahni te in thlauna hi za a bial point pahni panga aya atlem chuan vote hi apanga ya chiar that tur ania za a pakhat aya niama chuan pahni na in chiar that adil theya mase sen sawero atum angai thunga hei hi ankal phung ani wangin Trump atelam hian a sen so chu antum ve angai ta ne thu buai hi state rang paruka som pariat chuang an theluta korta ala in trial vel me ka wangin mason na lian tham alom lo karmasa khan election security official te chuan America in thana chuan
kumin in thlan hi ahim berang tinan lo soi towa heti chung hian Trump pathung chuan Biden achu diklo taka chakani tin tlom alatum lo thunga Biden atelamero chu Trump ate thu buai thelu ngai saklem lovin sarkar thar siam turin anin ro man ve me kane mase Republican Party chuan vote ti ching pen na le diklo taka vote chiar kai hnoya hian affidavit zakwa vel an nei to ni nei soya President in thlan thu la an thlan ve bok Nevada a Clark County Commission in thlanna in thlan buat saitu te chuan chak zok an puangam lova vote singkhat le sanga vel chu chiang lo oma achian lo chan tak hi soifia thei ani lo tinan soya Republican chuan hetiang thilte vote sang ni zaruk chiar lo hai chuate vote chiarna fel lo zong zong te ngai toin in thlanna thiang hlim tak chu kan nei lem lova Georgia vote hak tu te signature diklo nol chungchanga kumdanga za a pathum vel an nolaya kumina za a BL point pahni panga vel chau nolani te chu in thlan chu soilo dan pui bo chiat na ni e antia in thlan result hi an pom theilo chuti mek lain president in thak turanga Democrats lam anin ro man la hian Trumpan thu buai nei rang rang president ani awanga court lamin an kalpui chhun zom theilo te chu akhing pui te lamin an ron soi chuak le tran towa Trump hi White House achua san huna chuan hetiang thu buaya hian atal buai viau don ninan soi US president te hian thu nei na an lo nei lian vet khop mai an rama mi tu po engpoi lian po khoima se ngai dam theina an neya Trump hi heng thu buaya hian ain ngai dam mayanga ti tein an soya left wing lamon tu Washington Post phei chuan hetiang tur hian au kil te chuan ma anla ni hialin an chuane mase kumsak ni le som pariata khan Trump chuan in ngai dam atum lo thule hetianga thu buai anei rang hian thiam lo na engma anei lo wangin atul po atul lo tin lo soi to thung US president te hian sarkar na thokle ram hroi tu pai thak turte ti lo chu an ngai dam theya an ngai dam chan an soifia kher angai lo bok Trump po hian kumsang ni le som pakua khan atrian Roger Stone chu ngai dam na alo petoa Stone hi Congress ma a dot soya pune hetianga an nai vai te ngai dam hi thilpa ngai takane Bill Clinton chuan rui hlo kai hnoya an man aunau pa Roger Clinton chu alo ngai dam toa Iraq boina kai hnoya George H.W. Bush chuan official paruk te alo ngai dam to bok mase mani le mani in ngai dam ero chu anram president ta hian an lom lova Trump pa hian a masaber ni atum heklo ni nalang president ngai dam ero hi chu an lom to thung Watergate scandal awangin Richard Nixon chu a vice president na chelzuita Gerald Ford chuan apoi khoina zonga alo ngai dam to ani kha Trump hi athu buaya hian lauthong viau ni se chu a Trump top main abanganga vice president Mike Pence chuan president na chelin Trump hi angai dam mak tur ania mase in thana achak lo zok tialapom dulavin diktaka ne na changzo kani tilan tir ala tum ta zel zo kane Joe Biden hian US president na achelta ni chuan Middle East boruak aso sang thar leang ti te po a hlau om ngala Israel mel malian ber Iran chu avul lian le lowang ti soi theipo anilo Obama hun lai khan nuclear power plant anbun chungchanga inrem na nein Iran rek na chu kong tamzo ka anlo ti top to ania Trump atnuaya US chu anin rem na trang hian anin hnuk do ka Iran chu kong ranga a rek zuita ani kha Israelin tundin huna angai mo ber chu Iran le aral thuam hlau om buai puite ania
US rek na wang hian ma an la hlei thei lo ane tun hnaya report in atar lan danin Trump a hian an nuclear song bol na chu be tumin in ron khom na te po akowa Defense Secretary le sipai hruai tu te chu chechuak ta se enge thleng theiang ti te a soipui leta chua tur sang sang te an soi ho hnuwa beilo an relta nia soyane a President Trump khatna toplama po Trump a hian Iran chu alangai mo renga kumin kumtira drone mangin an sipai hruai tu noksake mai chu aloka plum to bok ani kha Mase Biden chuan Iraq hi kom ngei atum le ngei donin alang thunga Obama nungzuin in remna engemaw takte po anneya melma angin en atum to lowang ti hi foreign policy lama mithiam te ngai dan ane Biden hi a president ta ni chuan Kashmir chungchanga po a in rolangem tia chiang lo boka India sarkarin Kashmir chanvo athai chiata Union Territory pahnia aphel chungchanga khan Kamala Harris chuan mi hring dikna chanvo in ra be na nasatakani tina soya Kashmir mi puite chu anmal lowang aloti toa India le Pakistan te buena belber Kashmir chungchanga hian a in rol thadu lo ani chuan India lamatran tina nianga a in rol ani ro chuan India kalzonga achet ngei arinom bokane